Демолиран автомобил како политичка порака. Ермира Мехмети предпоставува кој стои зад ова, но остава истрагата да открие. Правдата вели за жал, редовно е чекор поназад од злосторниците. Shikoni, unë thash në emision se jam një njeri I lirë, I cili do të pushoj nga politika, duke qenë se ka marrë një vendim të këtill, mendoj se meritoj që duart e errëta të zgjatura të pushteteve të çuditshme dhe të dyshimta të më lënë të qetë. Nuk dua të merrem me hipoteza apo supozime. Ajo çfarë mendoj se meriton respekt është fakti se gjithë antarësia, gjithë mbështetësit, gjithë fanatikët e vërtet të BDI-s, jo përfituesit nga BDI-a, të gjithë ata që e kanë dashur këtë parti dhe kanë kontribuar ashtu siç kanë bërë edhe unë, më kanë mbështetur dhe kanë bërë vlerësime pozitive për интервистën. Сето она што и се случуваше во изминатата година, Мехмети смета дека доаѓа од една иста адреса. Нејзините противници во ДУИ, обвинителството не си ја врши задачата, што за неа е причина плюс да падне недемократскиот режим инсталиран во Македонија. Unë qëndroj në atë çfarë kam thënë, Bashkimi Demokratik për Integrim për fat të keq ka humbur moralisht këto zgjedhje dhe është koha që dikush të thirret në përgjegjësi. Sa më shumë që vonohet dhënia e përgjegjësisë, aq më shumë zgjatet vakumi institucional në kuadër të politikave partijake, I cili rezulton me shantazhe, me kërcënime, me friksime, me metoda të ndryshme jo demokratike për të friksuar mendimin e lirë. Kjo është e papranueshme dhe meriton izolim si fenomen në një shoqëri që dëshiron të jetë demokratike siç është Maqedonia. За настанот молчат и не коментираат од партијата на интегративците, каде таа е член на председателството. Иако од ДУИ побаравме став во врска со оштетувањето на автомобилот на нивната сопартијка Ермира Мехмети, сепак не добивме одговор. Докму Мехмети во петочната емисија на 360 степени кажа дека ДУИ го остварила најлошиот изборен резултат во својата историја, дека на интегративците им е потребно реформирање, бидејќи веќе една година се во длабока внатрешна криза. Клучот за постизборно решение сепак е кај ДУИ, смета новинарката Катерина Блажевска. Иако изборниот резултат од вкупно 61 мандат на досегашните партнери им дава можност за повторно коалицирање, сепак, вели Блажевска, тоа не е најморалната страна на медаљата. ДУИ има лесен избор да не коалицира со партија која ветува се што е спротивно на условите за интеграцијски процес, смета Блажевска. Но за неа е непознато дали математиките се потпираат на вистина на тој интерес или преовладуваат интересите на мала група луѓе. Но со оглед дека ВМРО со тој проглас фактички си пукаше во нога себе си, но мислам дека малку повеќе го повреди својот коалицијски партнер, ДУИ веќе нема многу маневарски простор. Тешко ќе биде да објасни на своите гласачи, а и генерално на електоратот на кој што се надева и на чија доверба пледира и сега и на предстојните локални избори, генерално кој што сака да врати довербата, тешко ќе може да им објасни кои се референтните точки на кои што се совпаѓаат партиските програми и стратегии на ВМРО-ДПМН. Од она што го слушнавме во прогласот и она што ДУИ го ветува пред гласачите, во моментот тие две програми целосно се разминуваат. И за универзитетскиот професор Имер Исмаили, антизападната реторика може да му пресуди на Груевски. Është e mundur që në fund të rrumbullakësimit juridik të procesit zgjedhor në Republikën e Maqedonisë, me sjelljet, veprimet, mesazhet që lëshon ВМРО-DPMN-ja kohë të fundit, që vazhdon me një egërsi të paparë të hasmërohet me të gjithë rreth vetes, edhe me ato të cilët këtë shtet i kanë dhënë formën e shtetit, atëherë është shumë e mundur, mbase edhe e dëshiruar, që ВМРО-DPMN-ja të mbetet pa partner të koalicionit shqiptar dhe pastaj zgjidhje le të gjejnë ato ose eventualisht zgjidhjen
do të agjenë ndërkombëtare, me që rast Maqedonia do të hyjë në një protektorat, jo më tani të butë civil, por në një protektorat që mund të jetë edhe ushtarak. Sepse VMRO dhe PMNE-s nuk do t'i lejohen më avanturat e lozjes për të mbetur vetë në pushtet, duke promovuar vlerat ruse në Maqedoni dhe duke ofenduar deri në skajshmëri vlerat europiane, veçanërisht ato amerikane. Kështu që ky opsion, për mendimin tim, nuk përjashtohet si mundësi që VMRO të mbetet e vetme në opozit pa mundësi për të krijuar qeveri me shqiptarët. Dhe sipas kushtetutës, këtë mund ta bëj partia e dytë, në rastin konkret LSDM-ja, e cila nëse ka një ofertë e cila do të jetë konform doktrinës që ka Bashkimi Demokratik për Integrim, një koalicionim me ato, për mendimin tim, nuk duhet përjashtuar. Новинарката Блажевска не сака да верува дека демолирањето на автомобилот на Ермира Мехмети е дело на нејзини сопартици, особено по 15 години поминати на политичката сцена. Ударот по стакло од возило покажува очај и слабост. Мислам дека не се до тој степен веројатно паднати моралните ориентири за на тој начин да се пресметуваат. Особено што би требало да се многу повеќе смести дека ветробранското стакло на Македонија е прилично искршено, дека има голем провев од сите страни и дека работите нема да се средат со прогласи и со антизападни реторики, туку напротив, со многу работи, со многу реформи, а тоа ВМРО ДПМН го покажа дека не е подготвен досега за таков дух, ниту за единство, без оглед што епитетите и Демократска и Партија за македонско национално единство ги има во своето име.